Hingga dalo kaisa notice ongkari peka jeti pura idol bufur ong nai jeti pura idol season to bufur ong nai obrunti kaisa je notice ongkari peka Tripura Tribal Area Autonomous District Council ni turti kaisa ongkari peka ta hingga himni news nang tini pori khana dinai omongka as decided by higher authority of the TTIDC and grand final program of Tripura Idol Season 2 TTIDC 2025 will be conducted on 19 April of 2025 at 5 p.m. at Motor Stand Ground with Khumulung. Nanda obo bujin thakana nang khakayo je 19 tariko Tripura Idol Season 2 final chengnai to tam suija ke chungmunang ke pori khangnai bla 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 क्या जोक मारा भाई मजा आ गया भाई मजा आ गया nangnya dolok tai tolo ni au nangnya basu nangkung mani kuno kok the aro suija purai Okay. hingke dolok bahai dong pai khakai kaham dong pai na lamso hai te ka katal video nong bage kaisa good news ti good news tamo hinmale jitti pura idol bo puro ong nai jitti pura idol grand finale bo puro ong jang nai oboni date chaklai jakai pura date fix khai jakai I din ong tan pura date announce khai dikha ya good news nang sai bahai ka tongi mani ba ka himni chung nang good news no sai khna dinai but open sai sikang je tau khon kamang ko bar subscribe khai je tango 91.2% unsubscribe tong ko subscribe khai tau bisingoi 8.8% bar subscribe khai chak so why tangi subscribe khai ya subscribe je khai je tong nai rok subscribe khai na di ke ni dalok tin video na chung stangri lasnai video na kaisa like rioi hingke dalok nak to sai man je Tripura Idol Season 2 oboni bofur ong nai chungman oboni chung answer mani pheka teibo jaga ong jang nai obon je ong tung nai thayong ka Khumulung je motor stand je Tripura Idol Season 1 je jaga ong da a jaga on Season 2 bo ong jang nai je Tripura Idol Season 2 o 5 jon contestant a jaga borok qualify khaijak sab ka borok ni mungbo nang na sai nan dolok khnadi rung samai tiriang Osmika Debarma Dinesh Jamatia Ananta Jamatia tai Naputi Jamatia hingke tabo ko ongkor bufura Tripura Idol Season 2 ni je grand final ong nai hingke omong nai 19 April tai 19 tariko narong na hai depsi side man bo jaga ong nai je ong dang nai thayong ka Khumulung motor stand ground no 19 starting ni 5 ta ni siming chengjang nai o 5 jon ani bising sabu winner ong no bo to dolok adin sai man 19 tarikon sai man nai faide ke sungbarang kisa simple khana wina legrana Rignai sorbongi bai mechang temani Pali kecak risabai mechang temani Rignai sorbongi bai mechang temani Pali kecak risabai mechang temani Korono nugui wana langmani Bai no jagani kiri langmani Asyikta nai suksidi
safai ke thapang se heli ke chidi sini lo si tu lam shok manai de ba nugoni ni ham jama ni ni khapang ni kha tu ma nugoni ni ham jama jora bai ka dari moi anona telang dhandi Hingga dalok nak tamu hini wansa o pajanan bisingoi bu khorak ta wonyan ongnani thang jang sawa wonyan ongi mana ani mate hingga nor anasunga nin mate hingga sawa ongnai na anasungi kang kha hingke ang hingga ta osmika ni loge on thanai nora hingga tamu hini wansa sawa wonyan ongnai hini wansa na boini mong talo comment khai sai mano phaje hingga tung tabu ke sai malani jeti pura idol wonyan ong kha hingke champion ong kha ke bangni tamu price tong tamu award tong awun phai nang tung tabu sai nai je first price tong scooty plus 2 lakh rang man nai ta tai second tongo 1 lakh rang man nai tai third tongo only 50,000 mane hinke 50,000 rang man nai hinke 19 tarikh ko saima lain ta dol sabni kapala jani o scooty bai 2 lakh rang sogoina tai sabni kapala je 1 lakh rang sogoina tai sabni kapala 50,000 rang sogoina hinke dol tinin video bagi asujan online malai jeng hai hai deke next video hambai